13. I can get be later he de sembe de do de sonyo akikono. De do de sonyo akikono. De disi. Ambe do de kono. De ise imaki. No fado ko later imaki ko forlosi. Ata woko. Okay? No be lazy and kaduta de sembe de do de sonyo akikono. Lazy. Opa para 13 vers 10. Da suma disi charu suma go. Opa para 13 vers 9. Eu fui numa suma biasi fuyare. Me que é miere. E você be ayesi be aye lazy. Da suma disi charu suma go na inikatibo. Sa go na inikatibo. De sembe di chau kwa katibo yo go baka akatibo. Lazy. And this is the kiri na horu. De musu kiri hem na horu. Isembe di kisembe kufangi de musu tona kien kufangi. Ambe du de sona ki ku de maki. No de maki de go baka akatibo. My son de musu du de kwa akatibo. Wabi hoi de weti fe. Wabi hoi de weti ugadu. Isanda itanya dingo. Itanya pakia. Itanya me. Pakia no hapo endi de to. No be lazy da and gadu tak. Be lazy da. Boko I Bible e uta lazy. Amda de sonya eu ke be gadu buta de ma ki kwa safu baka no de sonya ki umusudu. Okay? O lazy da. Leviticus. Leviticus 11 vers 6. Masra betaki ki Moses danga arantaki. Taki ki dem Israelit suma taki. Ataki fankude Israelit sembe. Ambeda de Israelit sembe. You, me, de bafunu. Ulu da de Israelit sembe. Ulu Moses tafa. Lazy. Disi dem de meti una yang fala meti na grontapu. Disi henda de meti du sanya. Oui de meti. Lazy. Ala dem meti. Disi dem futu prati na tu. En disi de kau dem nyaya baka uka yang. De meti di futu prati a tu. En de ta kau de nyaya baka kuma kau. Skapu. Kabita umak nyande. Okay? Lazy. Toku dem meti disi abi futu disi prati na tu. Efu disi nyaya dem nyaya baka. Ma uno sa yang. Daka meili Pikasi anyaya nyaya baka. Ma de futu no de prati na tu. Kuma ibofo futu abati atu. Ma takawe nyaya baka wama nyame. Yeso nde ta sikiunu. Jombo kwa verseifa. Verseifa. So serve dem agu. Ata so say de agu. Ata I agu. Ata de agu. Enda umen pay agu yabi. Yabi di takia foto aki. Yabi pingo. Yabi pakia. Okay? Ma ise no. Ma yu matwala. Okay? Bueno. No haika nigadu takile. Baka. Verseifa. So serve dem agu. Because them abi futu disi prati na tu. Ya. Da heri futu prati na tu. Pano de kau hem nyaya baka. Dem no sa dewa krimeti ki u. See, now they want krimeti down. Now they want krimeti down. Unya. And they son de ta sikiunu. Meu guarde do water. Nico. Vers 9. Vers 9. Dem tani disi ukan yang wala sani disi libina ini watra. Alasani disi abi dem fen nanga bisi buba. Amuswa umane kakai ifen. Asamanga. Yeke. Uyano kuikakisa. Amuswa ade tu sonde. Ade kalata grad fisi wa ya musunyame. Adingo se kwikwi da wako panster de fis wa musunyame. Okay? Lazy. Ukan yang alwasi ya den I need them watra. I need them safe and I need them lipa. Ma alasani disi no abi fen nefu fisi buba. This is the living I need to say if we need them liba. Ala them sani this is living I need what else they want takru sani ki u. Okay, the so ya mo here sondu musunya plus dia musunya. Mate wo kwa sko no wo le unu mo fara ma. Be wo le isi wandai ani Kristo so du kude sembe ditanya hagu ta kubaka. No sa go kudide. Okay? No, they auto one wo le dia sko ya wa flyero. Wa flyero? No down wa flyer kwa number ne. No isa te ja wosu in number de nembaka ude fanaf to you ude lecha kame ina last week no isa kole mo visa itaja now say okay wo kwala okay go let's this down yes I says the first verse 20 because look masraza come na fire and na masi wagileki wadrai wind. Isa van me uta lees disi da unu. Omdat keiki de tale uta te Kristo kono kwa rose. Lobby. Yi sembe ude shwiti. Na so de tale uno.
Maar ben je aan die Christus staki, lazy. Fupaya mati bro baka, nanga hati brang, en fupai baka fu em krasi, nanga fire flam. Because nanga fire, en nanga em horu. Masa za fonisi ala libisuma. Masa kado kutu hi libisembe, lazy. En masa za kiri furu suma. Masa za dusa? En masa za kiri furu suma. Kado ta ki sembe. Tele ta ganyo ta kado anta ki sembe, didi bi anta ki. Kado enta da optrak ta ki en. Isi, lazy. Dem suma disi make them slavi come Santa. En disi kring dem slavi na ini wajari baka wa bom. Yes, I medita kring dem say our jari baka wa pau. Ande ta do de. De ta bonu misa. No wa musu tuwe. Isi, lazy. Na minri. En dem young akumet. And them do sa? En dem young akumet. And them do sa? En dem young akumeti. And them young agumeti. Lazy. Nanga takrusani, nanga mois. Nanga takrusani ku mois kuma da alatu. Da alatu de kon you know alatu endi de. You see? Jasa sa leti kuma kakaka alakpakpa. You see? No gadu ta wa musunyame bika fan me udewa Santa people da gadu. Beye and gadu ta ki do itro musu ifo first. Bishop Nathaniel, I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Bakama. Zie, nou je aan gadu takufunu, lazy. A boek of Deuteronomy 7 vers 6. Because you there was Santa people ki masra you kato. Je aan gadu tai, there was Santa people there, lazy. Masra you kato bever kise you. Like you was presru to folk who give him strength. Kom mop of wala folk. You see there na tapu kron tap. Gadu me hi follow kuma gadu ta buta you more special people. A hi de otoa. Ma fan me you there pass today. Wahaika. Dole and gadu ta Deuteronomy 28 vers 15. A boek of Deuteronomy maakt de 20 vers 5. Maar ze passa zo dat if you know arkina dat stem voor Masra Yukado. Fusi en doe alem commanderi na hem wat? Disi mi commanderi today. En ala den vloeken ze kom na je top. Dan zou in you. Ja, en gadu ta ki. Ya do de weti. Ya hagu. Ja toch? Ya hagu. No gadu ta hi de vloek wa kwa iliba. Okay? Lazy? Vers 6. Vloeken ze den na je top. Te you den na in dat foto. En vloeken ze den na je top. Te you den na dat grom. De say you a consensi aboko pondo. De powerful was a say de akulita teide. I krent fu de tapue. Wa makti aumau. Wo afluku te kauta de. No isone na fluko. De uta woko go to ande tadu. De ta kopunu. De ta sutu de mi fluki. Daddy there was special people that gadu. Femi gadu ta yawa mi. He tatu andita tadu kwe. No ita wipe, ita staff. No see some de gadu tadu kunu. Be uleya amos. Olei and gadu tadu kunu. Dat gadu lobby unu. Na buze unu. Ma gadu ta leuta fuko bumbu soni. There's no fuko bumbu soni. They wet wabi hoi. Okay? Lazy. Amos 3 vers 6. Here the word. This is Masra betaki against o Israelite suma. Allah hinte te gadu ta kauta Israelite suma. Kuno atataki. Lazy. Against the family. This is mi bechari ko mopa fu da koze fu Egypti. E mi betaki. Uwa wang mi besapi. Fu ala de volku fu grontap. Udat ede. Mi sa strafu fu ala usondu. Dus gaduta au stafu no fu ide sondu fu. Anda sondu. De hoki do ta do ma call because the Bible wo pike a one person ai Bible. Anda sondu. Te gaduta u ide sondu fu no me do de soni akiko no. No wo lazy dai anda sondu. In Johannes 3 vers 4.
da suma disi do som do toro broko da wet too. Because som do broko da wet. Som do take a boko gadu wet. Okay? Ya one Bible also? Ambia one Bible. Yabi? Yabi? Okay, yawa. Italian? Okay, mate Italian vai Italian. Okay. Maar nou, give me Hebreeën 5 vers 12. Wat dat Hebreeën 5, disi, ku ete wat nou is ako. Okay? Sorry. Wo lezen die sa imdo. Omdat, eta lezen you say, yo fusta walo son, maar na hier son yo sa fusta. Okay, lezen. Hebreeën 5 vers 12. Because in dat hem dat, we moeten de leren man kaba. O schreef je bij Masuma van Noudu, voor leren hoe de fosi fundamenti, voor de woord to abrakato. Ja, net dat you say yo, I want to be van Noudu, lei de foson. No, de foson die moest lei, de weti. No, me die one, Kim 1 Corinthians. 1 Corinthians 11 vers 3. No, auto lees te, lees die Bijbel no. No, je moest do disi. Okay? No, Christus en dat do disi. Okay? Next up, moet voor. Omdat Christus en dat we koning. Is dat van mij? Omdat we tahooi de wet die nou, net ik die dia, dat we Bijbel, voor zijn lezen, dat we die kakiti. Jezus Christus en hij is niet. Oké? Lezen? 1 Korinthe 11 vers 3. Maar mi wani voor sabi dat, da hede voor ibri mansuma de Christus. I hede unu henda Christus. Lezen? En da hede voor de man de da man. En i hede i muye henda imanufe. Lazy? And the head of Christus the gado. And he the Christus and the gado. And I order the gado say and the gado, Christus, iwomi, no imuye. Okay? Hey, mister, fuck, go. I can see. Go, my brother. Go. Hey, go, my brother. Go, I can see. Verse 3. Verse 3. Mami wani vous sabi dati. Verse 8. Every man suma, this is begi. If you take profeti taki en atapu em hede. Agi sham na em hede. Eu ta lazy Bible, eu tapa unu yedi no washe. Me, unu minenge, lazy. Ma every woman this is begi. If you take profeti taki so no you tapu em hede. Agi sham na em hede. If you stand at that, but stay your lazy Bible mo. No musu butawa kosu tapa yedi. Okay, mister? No kudide, uta shalom. Wakabunu one number jai ai pampia. No wo kwala. Na usai tademo abrokopondo wo kwa abrokopondo satra ubija abrokopondo ala no aqui escofu dia como ina lá sua aqui número 20 no te o kwa no yo lei mo fini então Emmanuel didão What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family.